Hii ni Weru TV. Boya na ni wirigirwa kono idirete wina kaita kyankwate ni ikinda tochieto Weru ikinda teroto kubangirete kuma kunto mwanya na kinyayi chiege manto mwanya yari siasa Weru ya moyara to idirete to kubangana iria kinda tochieto. Juri ya Kenya Kwanza tungeretu ni Ruto okuliunga kaunti ne yadrakani na wekira Karima Wirankabo. Mkiama ya ABC utirimana narweri bageti kyo rais weka Weru na mitaratara yege kiturano kinene keyete. Bamwe babara bakwata ambaru kiraito kudhamira Kenya Kwanza abakiwa atinge tia moroto yokie. Tukuda nende tukurataira gichunchike bile keronoro mwanya ntangurutano chawad tukemurika uirero rera. Monani yato madidi Weru ni Purity Richard nangeto PHINEAS IMAANA Nteto Weru Ithatu ikambiriria ichuchongwa. Gwataniro ya Kenya Kwanza ni ambete kambe kaunti ni adharakani dhiatongiretu ni munini wa rais Dr. William Ruto aranende badhi atene na atongiria ba kaunti wa reo governor Muthomi Njuki senator Kithure Kindiki speaker wa mbunge nene Justin Muturi na bunge ba kaunti wa kiama KUDA akari William Ruto ne dhiriti akiana uwira ne bokwa girethio rimi na kinyayangi ya maingi mwanikioto Nteto kuma kaunti ya adharakani dhi Samuel Gaishima kato tariri chio. Riunga ya rukirirwa imunthi ya mutongoria wa ngwataniro ya Kenya Kwanza Daktari William Samoei Ruto ira iruthiritwe gikaroni kia gavana wa kaunti ya Thaa Ntere Cheruguri wadi ya Igamba Ng'ombe iriri ya kwaraniria na akarima ntomaraba kwenda thirikari yake ibaruthira ajite kujukio tongoria ukurukira kithurano kinene kijite akariba nenkanira mendekithia mago megie urimi biashara ubundi na miengere jingi ya wichariria mugate wa kirantu Ruto nwe akibachokagiria bora thirikari yake ikabatethia. Wakulima hawana maji ya kulima, wanategemea tu mvua. Mambo ya irrigation ni lazima tufikirie kwa wale ambao kuna upungufu wa maji. Naibu wa rais ni mara ya 3 ama ya 4 kuambiwa nirudi kuweka hiyo speed governor. Hii speed governor imekuwa biashara ya watu wengine. Kabisa, umejua hapo. Wakiona ya kwamba wameishiwa na pesa wanasema tumebadilisha sasa specification, unahitaji speed governor ingine. Kabisa. Na kumbe ni biashara wanaendesha. So tutaangalia vile tutashughulika na hiyo. Akiaria gavana Muthomi Njuki na uritie Ruto atume achecha bamwe baraba kuthingatana nwe kirichecha cha Kinthiguru ta Senator Professor Kithure Kindiki na Speaker Justin Muturi kenda batetheria kuringa checha cha murengo wa Kenya Kwanza ndeni ya kaunti cha Meru na Tharaka Nithi. Wakati tunakaribia kupiga kura kwa wingi hapa Tharaka Nithi, hapa Meru, Tharaka Nithi na Embu tuko na viongozi ambao kutoka Nairobi ambaye they are not contesting for any seat. Mtu kama Peter Munya anashindanga huku kuvuruga hii nchi yetu. Tunaomba utuachilie jeshi pia ya bwana Muturi speaker, ya bwana Kindiki wakuje hapa wavuruge kutoka Meru kupitia Tharaka Nithi mpaka Embu.
Pia sisi julikane hapa tuko na watu wetu ambao wanashikilia. Noese Kindiki na URETERI Ruto ajukia giti giki kia urais araithiria kaunti ya Tharaka Nithi kimirandi ya uthii na mbere na kiri ugai bwa ite thirikari nene. Tukiingia tafadhali, mabarabara ilikuwa tuondolee hii aibu. Tuondolee hii barabara imekwama, Mara ya Chuka ya Tharaka zimekwama zote, tuondolee hii aibu. Lakini hao watu nikimalizia DP wameomba GMR ya uchumi, ya majani chai na ndengu na kahawa na maziwa, hiyo ni ya uchumi. Lakini pia hii ya kura pia mtukoenda tokana twanda. Sasa ndengu imeumia, majani chai imeumia, maziwa imeumia, hata siasa tutaendelea kuumia. Nameneretie Rais Uhuru Kenyatta ikira kuga igutejaniria kaunti no kuma akathurwa mwanka wa 2017. He has never stepped in Tharaka Nithi until today. For 5 years, kazi ya Uhuru Kenyatta imekuwa State House Nairobi, anaenda Mombasa, anaenda Kisumu, anaenda Ng'ambo, anarudi State House Nairobi. Ni kweli si kweli? Weru na ekirite akariba kaunti no wirani ati kujukia seneta wago Profesa Kithure Kindiki kuthinwe kirichia cha Kindhiguru tikumuchokia nyuma ende igukirite chiacha chiake atuika mutongoria wa Kindhiguru. Si huyu jamaa aliponea kidogo, saa hii angekuwa deputy president kidogo, na nyinyi mnazungusha yeye tu hapa, mnataka awe mtu ya kijiji. Sijui kama tunaelewana, tuko pamoja. Sasa kwa ile orodha ya UDA, yule namba 1 anaitwa Hasla, yule namba 2 anaitwa Gachagua, yule namba 3 anaitwa Abraham Kithure Kindiki. Ruto ariuga nyuma ya wathani bwake bwa miaka 10 bari amwe na munini wake Rigathi Gachagua amwe na barabaga atigirwa utongoria bwa Nthiguru ino Kindiki akaigwa ari umwe gwago. Mimi na Speaker Muturi na Gachagua sisi ni watu wa rika moja. Sisi tukimaliza sisi tunaenda nyumbani. Wale sasa ambao tutawachia sasa ni Profesa Kithure Kindiki na wale wengine washikilia hapo waendelee. Sasa hawa ndio future ya hapo mbele. Baada ya sisi miaka 10 kufanya hii, Mungu akitujalia, sisi tunapanga hawa wanaendelea. Nkiripotera Weru TV kuma Ntere cha Ruguri Kajuki gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishma. Urokuromba nende gitekio rais kithurano neki baiba na ibachimanetie na kamiti ya miankana ithurano IBC no ntobyoria biranende barare abyo bya githurano baigithithwana inde na mbere Raila Amolo Odinga na nkiama ya Azimio betherete bakiora kiabyoria iguru ya kambuni iraithirite kya kandarathi ya kurita maratathi ya kuringithia kura na yanginende kathomba siasa baibetherete bakinyatha kiambere ya IBC kenda bethira bakicho kana iria kanuna kwaria na mwambo yumwe ariana munini wa Rais William Ruto augite ne bawetikania na bisa YBC ne baraba guthia na mbere ithurano bi Boniface Mongera katumenye thichio kumanege karontu kwenora katikati kankiamia kuringithia kura na miankaja Nthiguru na Kenya ABC na rweri bana bagitekio rais ikwete Weru ne burungu atanire ya Azimio na ngwatanire Kenya Kwanza ibawitikanire mantu ja maingi ende bomoboro twitikanire buri mutaratara jo kumenya ringi kura na njire kimitambo probujikire na gichonko electronic voter identification kolinga na nkiama ABC njirire kiethire itumika kumenya ringi kura na kimitambo na bakethire betumia register ringi kura kumakire yuku kagite ne karali tura mtu rethero likiora kumakire mitambo kana biara biawe biarega kuthomeka ngwataniro Kenya Kwanza ni witikanie no ntobobo hinde Azimio na bom baruga no mwanka mauku na mitambo bithiro bietumika electronic identification through the biometrics, but there should also be that manual register which is closed so that you can also count a table in order to know how many people actually voted at that polling station. That's why we are insisting on having the manual register to be used as a backup. But they have still insisted that it will be the last resort in whatever case. No. We're saying either that or never. We will not accept anything different from that. In case then this doesn't work, then the next step is now to use what we refer to as complementary method
and this is where we are going to use the ID number or the passport number. Essentially, the document that the voter actually used to register during registration. So we'll actually enter the ID number, or even at the back of the ID number, there is a feature that you can use MRZ to scan, and it will actually populate the information on the screen. The result at polling station is final and cannot be changed. If there are errors, we shall note the errors. We have created an error form. Ngwatanĩro ya Azimio ni Kenya ikararia na ikagogobro inabu mitambo no ithire kwa majithiro bya mwaka 2017 aranga ngine Kenya Kwanza ekuwa okeja kwa registering kura kuma kirimo kwikethiro itumika ugobo bunene ni ateringi kura bamuno bethiro bakiongereka ni nyabange bomba kwethiro bakiura. People are going to be identified through their biometrics, the fingerprints and the irises and so on. But that may fail. But we're saying that if that fails, like happened last time, last elections, then they should revert to the manual register. Kwenda kuweka iko advantage kana ku disadvantage tukumya bitu kwenda ni fair playing ground ya muntu wende na twinde tuki operate na similar parameters yesi utumiro tunjanji zaonde sini similar na nte kuono bwa buraina bwo kwenda karende ku enete kumburanto bawe kana baba hakwire paringa kura bakwete no wengwa wishila nde engenaku bonanite mpatho ni rotero Azimio rokwethero kerotera nkiameja ABC na bako bayetengoge returning officer baba yengi nyani ni ba kumakiri mugongojo moja ndi gorone ontobura nkiameja ABC okararia neko gabote oma. Out of 580 key personnel at the constituency level, we have nearly 100 from one community. I have the figures. I'm on record, Mr. Chairman, saying that even if my competitor's brother was the chairman of IEBC, I would have no problem, so long as he is competitively recruited. Thaa mwabu ntereshon the ishitekanire itina shoromanki ameja ABC ithiro ikere kithiria returning officer baba kethiro bakinga agent wa kumakirito bya kuringira kura ore bakuwa karekire kiri ithiro na bithiru. In 2017 in Kitui County, a Jubilee party had most of the agents stand away. Na kaza kama mimi sijui kama nitaweza kupata maagent kote Madera na kwingineko. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa ya kuandika maagent popote. Na kibaro hiki ne kiranki ameja ABC itigere na ndekwa ntukeje mirongo riri itigere na kire haruri baba nabonekana batanga ndo mwankira thai imutarata jo kuthamia ndeta yaringi kura kuma kirimo huku wetakire mitambo Kimskit nke reporter Ntoshero TV kumaje kengina nikitoka Nairobi mbeta Boniface Mongera. Tukwate atika gavana kiraito murongira minister mi Peter Munyaru geta na mbere kwaramana kirito nende gutumiri ari gwata mbaruge chunge kababya rocho bunge potiania is nende James Mithika ore kodira gicho agete kya seneta na tigiti ya kiama kijubilire rungurwa Azimio na chumiretie na kuwa nende kutina thina kirito kuwa na kuwa tambaruka bya ni mtu kinyamporo abori ore ne muchore wa kwe munya na kwithira emupinga amwana bu nende bitekana ugete nkuchania teatika baba baile tibati kwithira ikione kano ntubonde bairungurwa Azimio Nicholas Chabari kato echio akakwena kurudhanio aite kueleweka na kurudhanio sieno tho na kurudhanio sieno nyaruritho Nikumaniana nkirithano ira ciethiretwo ikionekana kinya aburi ni gatigati ka gavana Kiraito Murungi na minister wa urimi Peter Gatira Omunya ira itumite gavana Kiraito egwika akiuga ende gwe akagwata ambaru gichunge kabea ura ni mubunge gwatigania ici na ura gucoka gitini giku becindana na mpuru aburi ura anoya athiete nambe na kuonekana kinya gwakirwa na gavana Kiraito ara ende ndagitari James Mithika ura no mogo barabocheria gite gya seneta bo county ya Meru augite ati kweregwa ikikwina nkirithano gatigati ka gavana Kiraito na minister Amunya nonto bonthe bairungu uru Azimio na babatiri kwithira bakirutaniria ngui bare amwe nkirithano ire ire a itene tumino kiriko waziri Munya imwanetu ni mtu twendete kwanza toromba Munya a deputy president kinyoke thwataire still itawirirwa ari kwethwa waziri wa agriculture na toro no kethwa ari chairperson wa productive ministries ya kwinya ndene thirikari ya Raila Amolo Odinga
but brani ndi mutongeria ndaromba kukarika na nkenda nya kukarika nirinde twatane twethe nontu azimio yo tweteke waziri kinya mbere ciara thirikari twatane ndi twethe governor senator ayube beto to kampeni azimio lakini tepo kukarika. The fact is ndo hii ngirithano hii ite kuetithia azimio bubwea na itereta nguri nyingi ura turona ikeya no ne bura kurari nkubu urara ciokerwa uda. So you wonder kitha wito tena line up ya azimio ira yongwere iri maratasi nene itite kuringirwa kura kithiko oga kiama kana iko gorwa. Amwe na ogo Ndagitari Mithika ariuga gwena kuwatanira na ngavana Kiraito Murungi kuga karungika gichungi kabeabeana kumugwata ambaru guchwa gite giku nontuka ya kwithirwa mpuro wa buri uma na kuringira Andebera irondingoro ni mutongeria wa Azimio na Kiraito Murungi arikiri Azimio babatiri kwithirwa bakithi inambe na kuwatanira na kwaria arumwe no enduka ya kwithirwa mpuro unwe akaigwika akirwa na Kiraito na munya akirwaga ana Kiraito ikaba njara igachokwa anio ya kwithi nambe na kwithetera. But we as Azimio family tukawata Kiraito mbaru ndirakua ukea kwithirwa mutongeria uri muungano ni Azimio na kumiria kuroma micemanione na kera antu iba mure na terimwe teyele ni maita kithumba ntikuona aka kwi makosa no yakari mushimwa gavana kuwa nwenende atetatia mutongerio gavana wetu nwe na thure urakwenda support nene yeteke tigania east Kumagebe North Piton Class Chabari Wangania wakia kia Jubilee dharakanithi petke miretia kiere muchemanio na tungeria nende wakia kia Jubilee mara uwete nende gukinyukira itene kiri bara nende batene inya batira wakanya nende kanabani kira kanya brabangi baine wete na nende ni ubata Kyoto atungira bara bakwenda kwithira bakiatha ora wari mubunge wanedi nende nedirete Kyoto ontumbaru akiwa otiomba kumenya inya muntu atekinyete ndebene mwariketo Nteto Martin Mugambi kato echio. Atongoria ba kiama kia Jubilee kiri gicigo mbunge kia Marana nkinya kaunti ya Tharaka Nithi barauga kwamba magema kiri gicigo mbunge kia Mara kwivendia mucia chape tikimiritia kiaragiria Nteto cia Suni ng'ara cia chabara batari na kathuri babateri igutigira barabarito. Kwa hivyo zoning ni kuga in the coalition ciama imwe itikarungamia candidates na ndia ciara kurungamia candidates kuri candidates mamwe ni very strong makuima nafasi nuntu already kiama kiria kianenkirwa nafasi yenu kithagirwa indimwe candidate ura uriku atena vinya Miritia ugite gutire gwamenya mainyama muringicia cha atakinyete ndebeni na ukoikoberia akanyaga kwivendia. Nontu zoning is based on assumption ati antumara makarega kuringira antumara marali for example mwena wa Azimio candidates marali mwena wa Azimio ni ku assume ule ukauma antumake makaringira ule ongi na that is not necessarily the case. Makaringira ule ongi ni sawa lakini mwana marege kuringira ule ongi mathame mathi buntu kungi kwa uni bwe kaliu zoning is neither here nor there. Petike ariuga Nteto eno ebuyaga aringicia chabara batari na kathuri betigiritie kugwatorori na kainyanjara. Taliu for example Tharaka Nithi County twina candidates Ithatu Azimio twina Professor Njoka twina Mzalendo Kibunjia twina Francis Kagwema. Taliu tukirauga aire maume umwe atigwe uria strong atigwe na mau aire mauma makauga magetikira kuruthira uria atigwa campaign inkithirwa ira advantage nene muno. Atongoria babari ogopeni na Kambanjoro kuromba agitikia mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi na ma MCA Kathumba no abathiete na mbere kuringa ciaca ciao kiri gicigo mbunge kia Mara. Kwa mtu kenda gucoka skuru wantu ekithio mama county niyo nkamucokia skuru free of charge. Ndakacie tura cio mirie kiongo cie form 1
class 8 na we no gugakiraga kauria ri nkona muntu gwata njara agancokia skuru abano ankithome muno niyo nkamucokia skuru because Kambanja is a mother of chances in life. Niyo nkaruda mauntu manene sana guko na ndiuga ati antu ba mwimbe pondikerieni na ribuka igoba nkubwira niyo bukamenya muntu ria bukadula. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. No nekumira kinde to Mati Mugambi tukona kanya kakono kainde ogeta kurenchokerete na Nteto ingi. Munene wa ngabana ni baubwi am your servant na gutibwiri kwithira kwina bureaucracies cia rira muritingwe akwenda kuonwa imwandikwa kana imunene wawe ibwanene bakwa ini muritingwe wenu kithirikari rekirite ngabana atwire akario murungu munini ngabana atiumba kuonekana na katero bureaucracy iraitherero ngabana akionekana ni muntu wa kawaida na ngogarita mbeca kana watumira antu bangi ba very close baki family ki biashara na intukingi. My promise ki baubwi medical intori arenda cooperate an open door policy ya kuetawa ni anene bawe ya babu bundingirite kura ninkwenda obu promise no bwashwa ki wathani bwakwa kwampa nafasi nkandisiginate ntuku ira on first come first served basis mundu twatimana wiyinga mbitao bisine ntuku fulani na mundu uroke yari wa mbere mwenkona utembuki in advance yana utwe ko bombukita appointment no ndete hospital ni obisi ya service kirianto ni obisi irambwiri ku interact na babwe aringi kura na antu bonde from all walks of life so kankwenda obwashwa hati nka accessible bwambona ko ensure ngabana miru ni accessible na kuonwa ringa kura kirimithikari nturi tariki kenda mweri wenana ni kenda ngabana aomba kurura matu yawe umukinyila umwira umwathakirira urabwenda tuwatanira tukuria miru twinde pamoja miru itanana ura mithikari nturi tura Weru kumiru. Yetu sako ni ukugwata ugeni kiri M-Banking na arana weke muthithu gukurukira paybill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya star 691 hash kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri mpesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire natu gukurukira info@yetusako.co.ke kana turingira thimo gukurukira 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongire Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest.
Eja tukuthiri mobatu jaku John the shopping aja Sayen supermarket na Arua. Twina deals cia mwanya na cia kugukenia kagitene gaka na ite kuinyiria mukojo waku. Itwe supermarket ire tongerete Meru na Ntura ire akwi. Aja Sayen ukona interview quality ya goro na biti na goro. Jaite na metha cia gutumira nja na obici, interview stima, interview kuruga, ngushie kuma take na ndegoro ingi, into mwanya bianja na kuimenyera na kuithongomia, bakery ya migate na cakes, butchery na binge kathomba. Twina parking ino karia na enene ya Ntubonthe. Turi nyombene ya Mwito Center mukana jwa Nchere Meru na Nkobo turi mukana jwa Family Bank. Araniria na Arua gukurukira 0114 697 050. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu jaku jonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection cha kiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria, kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Mugeni Antobabore constituency na Meru Bonde. Betagwa Kenneth Kiome Maitethia orokoromba kura cha MP na kiama kia KRP kana Kenya Reform Party. Niko boromba na giteo sana bombe kura chenu tariki 9 mwezi Januari nikena pomba gutwika ndomba yenu ara mbunge roka bwitira ngugi na kuboretera utongeria bubwero. Ndina kioneki gikinene sana gegukiria ayuthi betu akoro ekoro enyanto barabonde bena mawathe ndene ya Bore constituency. Kwamba kura chenu komba kwethira kinyiria mantuja kithomo kuchira youth beto ngugi gukiria urimi kuthithia barabara chieto kuboretera roje o amona kugwatana na thirikari ya county government nikenda tuhakikisha sibitari chieto china dawa. Kura yaku ya MP Bore tariki 9 netweke ya Kenneth Kiome Maitethia. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapu zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Noe gavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonare. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele wao. Turado taseroli lava nantiri na tata nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe. Ile watu tole tie watu kuanda komba kuona kana roi. Lakini nikura ile kuona roi. Nikura makala, nikonyesi buengoko, kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa. Kuta ukolia. Tumurandi yo araturetere yo ambori yuka tukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikwa. Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi Meru. You want the ultimate
ultimate entertainment package, look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. You can then switch on to NES TV or Pang channel and wait for 5 minutes for channel's activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, oraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Tori na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile, na nandi tori na Espana Tile, idia ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Toriongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru mawa, nandi tori na mutaratara jua korea mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki toringire gukurokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Bano ntubokithirite tena mbere kwatana na uniki Nteto chetu tuchokarani ati nende ni moya wa ndithano chegisio bunge kia bure ira nende ithirite kioneka kuchiria arweri baingire nende baraba kwithaba kichwa ite KMCA wande nende ni amona boni rumeri ni mathina nkabo mno wagibwa ruwe gintukira nende kithera kikitu mantere kithera kinye la kuimpara mwaniketo Nteto ntinyari kinywana liunganite na gisio kiene kinyakwaraniria na baraba kwithaba kirugura kia na bakiuchwa gitikiende ni awande ya ruire rorera na kine gichunchi kebiele keriboti ye monya. Kire gichunchi giki kia bieri twaranirite na Karina regani ba MC wakagita gakapita Mutuma Kalembe kienda kuthikira bakithujo tongeria bwawe amwe na kuandikithia mateta jao. MC ura wikutha ici kira gituma mpenda kumwita number 1 yetire waraka aramweshimiwa arorirwa kethwa na umite nthiguru ina thina ndiumba kuga roire rwarera mutongeri ore kwatitite ngugi antu baroire rwarera ibo baiji ethirwo na itite ngugi kana atitite ote muntu waga andu bawe kana ote muntu waga bya mupinga kinya Biblia yuga mutejo mutheri jotegera wa maiga ibieci tanoro wikuthai byo bitumite ethira antu be mukararia irwari rwa rume rokie rugaie kamurungu rwangaratanite no twara kunde agwita ate kware ndwari njega antu ibo mutengura ende ngwe wona artite lakini kwa ya miaririe kie watwika imiaririe etikuiria antu amwe na bo kuri na mateta nkabo darajombita gukinyira matujetu itatare ya mbere Karembe akierikana kwende kithaka kia mwingi na rito Islamic na ndigwa kinya nenderie munda yunge jwali jo Islamic mairi Ithatu twaeja nini kire antu kwina kithaka gitu kire ikia antu baruirwa rera na uno nkwenda ono timono ke Islamic oni ntetikiria nchiarirwa irwa rera kuona mutongeria ajukite kithaka kia antu kikendwa na gitwire au kira tukwenda imiunda muingi especially ara tomba kwithwa twitite tukona Nairobi University kana institution yengi ija yaka mndene ya jura ara akuena mairi Ithatu joruire rorera jurea amizmanejete iju tubatere kwithwa tukiuragia institution iriko tukureta Kalembe agichokia turampumba kuga kithaka Islamic ikithaka kia Islamic Foundation aislamu na mwene areo irao
nena taito kithaka kiria kia public kithaka kiria inya kiria itu wengwa kuija ndene ya rorera na ugire kithaka kiria i private land na antu betu ibareke kuringirwa siasa itinarire uti muntu umba kwendia public land, it will remain public land according to the rules of National Lands Commission. No, tibo custodians. Ba. Another thing, MCO tena wagwitana na ithaka. Oroba tere kwithwa akiro mantu je ithaka chairman wa miunda na kamiti ya miunda. Na number 2, oroba tere kuhurua county commissioner Omeru. No tuna ntegete na batere guchokia. Na akaeja na very thorough nyamwera information about kithaka Islamic Foundation. Bonge ni kira MC wa Kagita gaka kwirikana kweja na kigina kia basari na njira itiagirite. Mantu jakuga intobia mwingi jaura tugire basari. Basari chieto ukathingatira no kwithira kwina achore. No to muntu close kai muchore kire atongeria na kuthithia program ya masters. Basari tare kwa antu beta ku actualize. Ne gutethia antu bomba gukira babendi. Kwou turiuga turenda ucio no tuito kwenda basari yambire gutumika ruire barorera bwega kire ana bara beno batu jotagera basari chiana beto ro ire rorera iraja na ro kirabu nkaeja mwana wonde ora wina thina uro kubatari kwa imbasari tijuka imo ntamburanga mbikira ki dustbin ura tonete kagita kauka meake 5 nawe Kalembe agichokia mpere ntinyunya nchobi ntimurebi Oke ya kwithirwa muntu ma ukuromba kura na tina evidence ekuga basari kweja ndo kirabu ntikumya kithei pastor Muikathi kana ni pastor Kithela kana kithea ni pastor uri kuronge witho ariku no kuwitu tweta kirabu ne in fact basari yetu yondo tunenkana ira campaign ya sibo kana kansene imwe au ni otweja na ira in fact muntu akienda kwithwa thai nkomani ruguriri ikari Nteto ria chakwenda kuthukia muntu uri ongi na ukithuka yoro ongi kinyoka kuthwa uweja ro kwaria muntu uri ongi yorongo nya ugwe tukwekwe yakinyo yaku jakanu ja mai so buni urongo uti basari nya ugwe nya ngo tegerete yumba kweja ndiro kilabu barabara ni tutarengerera rikinyirite matujetu anene uri joke ethira njira ethithetwe lakini mbura yaura mbura ewe reje gakuruka na njira kuruka njira ugu atigwa gukaija ore kurari mbere njira nacio ikia itwenjirwe imwe inge ciatigarire na twina thina muno tuti twategero mantu jetu jetithuka mwanka kura ikija ukinya nawe Kalembe agitariria ni nantu kuigirwa kiao antu bagwitwa bakithwene tu antu ba ambiriga maturo na antu ba kananga rwathene a part of dujuruma antu bo mono ibon kuigirwa kiao no ndo antu bo bagaija kabataringire kura na baringire Kalembe nkorone kwa inkuigwa ndine randu riao batere kubaria na no nturuire rwarera kathina ingi ne batere kurito ni gitara ingugire ingirire gita number 1 inkwenda antu baria panturu chonde bari tumbite gukinya in fact kinya bongo bakari antu bara bangi within my 3 months iranga chokono tekandi mono thai ngachoka nkemenya marakta na ajali na nkija bathithiria bakari bara bangi bunu ntu buran kuigwa nkorone kwa pompinyiriti sana tugwatanire ntuku ya rujukiri gichunche kya Ithatu kya rugono ruro mwanya aja kiri Nteto cia Weru na uni tinyari kinywa Ngina kuna timunini wa gavana kaunti ya Meru Titus Ntochio na tongiretie bisa bangi kuma kithirikari ya kaunti guruguria kithima kia roe kia kalithiria wandini ya kinja ya kiaria noretia karibanteri unende baringira kirito kura na kumweneria regani bao akiuga batena weti na mbere bakonania kinya nyuma ya kwithira bari utongerie ne kwa kaita Kelvin Kimathi katumenyithie
munini wa gavana kauntini Ameru Titus Ntocho na atongoretia litingwe bange mwanya na atongoria bamwe batigania West kirindi ungewe nkomo na kenje inarembere awatanire na shiari bana baraba trishomba lobunu kirikyadhokyo kyo batetheria bukai na nyumene Ntocho amona atongoria baba watane mwekwemwe mwanga kaletheria kianja kiri kururira karibu bweru kithima keroe untokuru ngurwa thirikari county area yonde kwenda roe mimi nitaweka bwao area yonde kwenda barabara no ndiko ibotero na mbotela kwa bwega imundura bachalele ndendo bereto balabala tore ko kwenda kubwedwa na kabwedwa ndenda iko maichukuri iko kwenda ilasbe ICD na tutafanya hiyo kazi ndenda kumeina hapo mpaka dispensary bukana na waka renjaro na nitafanya hiyo kazi lakini mandonde akaombe kabocha ala wo Mheshimiwa Kraito Buru amboshika Kraito Buru ena Ntocho atongoria boba kuthia tene Ntocho bakiringira ndeve gavana wa Meru Kraito Murungi Titus Ntocho nekyo gite aketwe nakyo tureko ndene Meru County atubatiania bila twinabio tebio kaketwe nebeloi ke muntora gavana eto Kraito Murungi mitheka ete gura deputy gavana ogiembe women rep ogeno agumembe senator ogeno agumaimendi kawira deputy governor ogeno no agumaimendi andozi barabonde no agumembe sorry andozi bangi bonde bagumaimendi Kraito Murungi no agumaimendi deputy governor ogeno ago imethene ri kutoka representwa na Kraito kana kawira na Kraito kana ne mitheka kwe mwakuru aria eta wakawira no number that 63 million yeto national government affirmative fund then 63 million mwakuru akarete ndo tuisi yo wangaf akadwane bila tuwendeta imatresi na merengeti ena no piloro itezuki kinya wana oruta muto kona inacho lakini kora kutumira milioni 63 na bado kudura itima kemo itima kidomba ngalane non tumuragia awe murume wako kuurwa ri koi mwana kagonde to tumire county assembly weta kureta andwa no kana to kwirire uturetere maendeleo oni thirikari ne ya deputy governor Titus Ntocho nonto imuchore na imutiania wetu no tionge no tongeria nkulukie bokie kithirikari ya Kraito Ntocho mwene kinyawe akiuria karibao kuwatambaru gavana Kraito Murungi no lotete bunene asiasa baile barabangi bokina gavana teki akaunti ya Meru kithurano nekiyite ario mbere mundura ndaigureta mutenderi oro kuma nande kwa ito mutenderi antaba kwa teni ndamu itere ndekwa ito mutenderi ekwa tendera aka kumanyumba cheitha ende mutenderi atwe awera atabatiani ate kura cheito kula to nini atakwa natwe na maana arekera mukuiku aratako nara tesa sawa aya achoka roga women rep no umeko ona aro wasereta no umeko ati ane boy no kwa inabore mathabu ne yakie we no bore lo yanto beto ende mundu akaya kwebora nabo endete na utedio obwa mukono mutupu aulambwi Nobele Ntocho akionelia kari obatubwa kuthura Kraito ringi onge to jina na noene wacheta bishop onte ai bishop ina anto ko borana nyawa tani detieni ore ko borana wa tani detiel hoy ore ko nyama ti ko borana ketika munto we kana bona nyake batedia bishop ona ulo yanto beto ende wa to kamunto na koronga ya Murungu no anto no you can imagine mtu wakaronga bia Murungu aba hapo bokarongo gwata itirike na abora na kara 63 million every year ona to era 63 o mwaka dai every constituency ebe tokora yake na 7 million times 5 miaka 5 tigania west abere te kodra abo koreta kada ngweke na kokora mandibut abere te kodra abo koreta mandibut ya 5 million kana mbere kita 5 million ibona te uloi ibona te mecha yau ende tureke norongo nkiripotera Weru TV kumatigania West bita wa Kelvin Kimathi
Nange na kuna ati anto bamwe baraba kuwa tambaru gavana Kiraito Muronge kumatiania ni bedirete nende baitumira kiate bakawa tambaru Meru kwanza ni onto Kiraito atingitie moroto yokie yuredirete nende bekaira na ritore chomba making Meru great kaite no kau urakwithira gichwa gitikyo bunge no dimenti na kiama kia UDA alimuchekana chamanite na ikundi kathumba deni agisio kyo na kuringira ndebe munini wa rais kenda mbokwithira echangura wanende ya mutungeria wa Ndeguru. Rune rwimbo rwa ruringi ni atongire mwanya kuma wandie karama bakiona rimwe nandi bakuthama kuma kirutero rwa Kiraito Murungi na gutoga rutero rwa mithikari nturi bena kathuri Murungi aja nandi bakeje ni tu mwanya bya kuthama nontu bawiti na mbere kuthambukirita ndene wa ndiji twaturakuwa kiruine lakini turaire kwa ile tori atere methe nani Kiraito Murungi icira kiruine bura mona loi are ya karama arakinyinya kwa na makinya sibitari ya karama ta ingerwe matanete ta ingerwe kwe kaburo no moto agerwa kwe street light agerwa ya to kiundune atamere mbia charo oi kwa ol kwende ko cheto nachio Kiraito othikere boboya na mato yaku ya ele wibwa atere ndene karama no atotere badu kumarira matanete yeto ya karama ya ingerwe ekoro toka mata otuko na njara otu iketie matanete kenda baito chiara na ndene ya muthara nara nenda tokwira atere badu kumaru are totena owa na rekana bura uwa kumane na ruare orato enwe imethe kalentore tomwete ande achionde chiyele na turiendo muringira kura chionde karama toemuchire kura pa Kiraito bro tonete miaka 5 utana goni anturingi batu ruare to amwete na kauli moja tuthamete ndu ito supportete miaka 5 tebio tutethetie turiwa kumeru are tumegeuka tunaenda kwa mithika lentore nwa tukanekrete kiangabana wewe uko kwa matope sio kwa maji ntaibwa mokoro toraroene ndukianwe yata monki na woroeno ekeng'angi na mbiche keng'angi kira keriarwene kire ya makoyo keng'angi kira keriarwene kiro mamuntu akinya kukoromwa na ibwo nto toromo to chuna bionthe ndamwira kumeru are ile ntore nwa kwaria Meru county na Kathuri Murungi au ni otore amana bubu ngwa Southmenti Kathuri Murungi uronyo gutwa gitika sena ndene county Meru edwa kibekira wira ne bakomba gutire nguge bari amwe mbuge bwega no ntubukona nara burari leadership ire tebui na oni na mithikari nturi na kayema Madam Elizabeth Kairemia batu timu ya Meru kwanza kana bara bakurwa rumba gitena timu ina tikiti ya UDA tukubopokea na mikono miwili na timu yetu ni consultations kuma thainyanya tukwari manzu mengi mono jarajegie karama ward na tugwitikaniria way forward na ora thirikari ira ijite under governor mithikari nturi ngwirega Itaku kuri bangi baitete manifesto chao already lakini integwitikia barakarande na community iji kana na leaders baba wondi ya karama betikaniria teneri ile karama na wale ikomba na rutererungu na rundene no vimenti mubunge okorota wari mamucheke urenyo koroma gitike mubunge okorokira keme ke UDA na atrimene na ikundi mwanya nikendari kithia moroto jwawe nyakona kona kura ndene no vimenti akemerire mono mubunge wa Kanande taimdau anko bwera no turire tukarego mukabira asarera korokira na betu na batwe tote kuromba kumirikava nike nkugo una tura na we bunge meake utu akara na we na bunge itano nande muntu aja akaringa kirore ageta biashara ne cia we na thamirie mauta ikia Nairobi athamia mukawe ikia Nairobi athamia mwekoro ikia Nairobi nkoro e muntu ekarana tare into bia bire ndeja njere unda rigara kweli buruburu tore MP we kamete ne transport atiuga kamete rari burai wakiuga etherwe kamete ne transport lakini atimanyo bwera nonto thai abati kwithirwa nyoroshete barabara chietu chionthe amana bubu na ringire tendebe mono kuja komunino mutongire mugongo William Ruto akiwa Kenya ndene no thimenti akuria kari bombe kumamukira bwega botera uga bwega ibo kwenda Ruto eja
Deputy President andingere thimu ambira na kwenda kwenja no thimenti. Na mbira arenda gwita guntu kuthatu ndene no thimenti. Ng'onyi. Achoke municipality arungame augwa Keiranya. Achoke ndauga na ndineje na aja chugu. Kana munithu, chugu na munithu ti amwe. Agwe antu aba amwe kenda amenya thina cienu. Ngiripotera Weru TV mbeta Muthuri Muriuki. Na sasa baranende bako watamba Raila Odinga bagichita Meru for Raila mara chapter iba minete bunene arebaite kuma kiama kya Jubilee county na darakanire bakiwa ate bate kwendia sera cha mutongeria wangotaniro ya Azimio oka kire campaign chionende batongeretwe ni Stephen Muroncha urani muchore wa kuwanja Raila na udirete nende akimurika ayuntubana akiwa nani babatera kwedra wakibudakia urabange bakubwide kendo chwera Raila kure nyingi Martin Mugambi kato chikinya. Atongoria bara barugamite na kiama kia Jubilee kana vyama vingi vya murengo wa Azimio ndani ya kaunti ya Tharaka Nithi ndi kurituika kiao kiriko. Bubu nyuma ya kumurikwa igikundi kira gigwitwa Meru for Raila kiri gicigo mbunge kia Mara. Tugwatana tuli njeci la baba na mama guceria kula na kujiekaria tutino gwa gitumi bare affiliated bakia magiki kia Azimio balongi ne batwikite ne bagukira kana bakageogwa kagita karia bakulomba kula. Gikundi giki kiriuga atongoria bara barugamite na rwangi rwa Azimio kiri kaunti ya Tharaka Nithi batikurombera Raila Odinga kura. Twambe tuge antu bare barugamite na giti kia Jubilee batikwenda kugweta muntu gwetwa Raila Omolo Odinga. Nakenda batikwenda kumugweta tukali gwatiri na nuwedu wao beki umudwa batikumugweta no ntobagita mikireko. No nati twagwatire no ntutulungamite na baba kuma tene katwarondeka njesi kumo munde egwetwa njesi la baba na njesi la mama na ba tuserie kula na tugite atia tujiekarie bwana. Mukuru Stephen Muroncha ora imochore wakuwe wa muchi wa Raila Odinga ariuga ibachogetie gumukinyira na thimu ende nontu atiko gwatekana ikyo gitumi kuri na mwanyo uyu. Raila nwetu aria gambira ngoja ngoja elia ni eretete thina riu kiama gia ODM guti antongu kigwa thina ithurano giki no kankwigwa njumi na twegwa twibanyire kumuno ni bau bwa kwetho baba atekolambero kula twamua riu tuyo wanarika tulirutora. We are going to volunteer without fear, favor, malice or prejudice tolambera baba kula Tharaka Nithi. Kuringana na gikundi giki bariuga botathingati ba Raila Odinga bakwenda kureterwa into bya kwendia Raila Odinga kiri kaunti ya Tharaka Nithi na bakabikaria bakirigagira omba kwithirwa gikinya kiri kaunti no ekube na nikati utinde wondi jonde ni represented kwa gututena untu no umwe wa witho wa kuithania kwa gwatekegwe na wasiwasi na ndi mwire ate kula ile tukamwetiria mala jonde twamure ni kula ngiri 30 igakinya bu na tunataka mguu wake uwe ukifika hapa na tunajua tunamwambia Mheshimiwa Raila, a general without army is not a general. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Sisi wa kithomo lina nkirotea diatene na chore bakwe muno ba governor wa county ya Meru Kirito Murungi rio CCs na MCAs nende bedrete bakiamba kambenture ne yantwa bangai wandi ne akanuni na bedrete bakiora kia karibu nteri nende itumi bio chala batari itumi bio chala Kirito Murungi rengi kilinganidwa na barabangi bakuda bakiro yaira eteke ne aranende bedrete bakitara kia kinyamwa yara kedra kia na kia nangabana ochalwa Daily Dennis Mugendi kato echunkuruki Nebwega muno ngabana wetu baliongirite antu bangai
turairi wandini ya kanuni Gembe South atongeria kuma thirikari ya kaunti ya Meru batongeretwe ni Minister wa Kithomo Lina Nkiroti wa Kairanya Karo Motiga ma MCA na bangi ni batariritie witingogi bwa gavana Kiraito Murungi aria bakuwa kauma atumbi kung'ana na shindani na weta mithikari nturi uria kinya ari mubungi utingogi aitira akari na Kawira Mwangaza nawe kwithirwa akiamukaira mamilioni ja mbesa indi kugatwika kiria kuretera akari ni makobokobo ojo kweza gutugera merengeti na gutwa mandibuti ka utonya mandibuti rio yene kabwethara bo mwetetie mandibuti mbese ira chionze anenkairwa million 63 re ukawe kugura mandibuti ugura ji mandibuti ngana bati atukwenda mandibuti kana maendeleo tukwenda turenda maendeleo utukwenda mandibuti ura kwenda mandibuti buga akomba kwigurira che weta mundenejo awe no to governor Kiraito Murungi atwekerete inya tore akoro tore youth tukomba kwetho tukiomba guciritira ngugi cietu gavana wo wene sima ukomenya mwako na wata ashuma sibitaye kwende bole abo takura twana kule ambesa taura kana kwa theri toke akona boka nenkera kawera kura ale ngalo kireni esimiwa oni kambetari eto ndi mronto bosi kwente bosi ya iringira irweni boke ya munenkera kura ke ngalo kireni MCA na otebu akaomba aleta kuambira mbesa ikoloka Nairobi na atoti wothe ala kitona kia kiarara kia anu atakabuora akwabuora kokia bo bari antubangai bariuga mutongeria atithurwa ni kingi indi ni kuringana na witingogi buria ethiritwe akithithia muntu wari MP kuma 27 mwanka 2017 tewo kuromba kura cenga bana ri yari MP ngwire kwathithitie na kinya thaiye na ra seneti buingu ibo kuona utinya mwene tu twene mbere ya andikite ofisi-ini iria ciawe cia seneti na kwenda kubwira eitare yokasu antu betu beembeire thiri na kinya muntu akia kwithirwa ati wetu duare no wete muntu mutonyu kwara womba utethia nkonokie muntu umweta mutonyu kwebu ciaraniri nwena ati utethia thai kinya kethirwa Kiraito no umite na alignment ibo kuona buingwa anabeto nturene ebura bandiki kinya wonda administrator babo kuona no anabeto na baumete nturene cieto batiriti kuraya Dennis Mugendi Weru TV nturene antubangai wandini ya kanuni Gembe South County ya Meru nende tukita tukekera gatanta kirende tuchieto nkatho na ncheno ntupokwithira watanirite na oni kana batwi na kinya kibara bonde nende bamba kwithira bakiumbethakia ndatu ichi tunkatho na nchone ankarika ntuko nende ntuko ya kalono ende ntuko bangete ndu nkarika na chukuru chambere tenende kwithira ikinga wathai ono mwe tukwenda kweta Karo Makena oro mwe ndwende ethira bakira wa ro bakainga thukuru omwana nende neye aibangite kuinga thukuru mwana Karo kwa ailia kirasi ona kwena loka na thukuru ente umethira ekethira insecure kunende akiuma muchiru nene ntukwe kuinga ayukia kuburi yaina bobotea na ayukia kuro chio iri Ithatu achieta nwe thukuru arua itia woi awa kuburi ni akuinga kirasi na kurona chichi okaria kirasi onto mwarimu na atwire tukainga thukuru na warangeti ne nyakuo nkawire kuro hinge mbongeleo kidira kuro ichararie thukuru na kidira na nile kuburi wachamanie nwere umoria wa mbira Purity Richard no mwanene yetu madidi ananigetwa PHINEAS IMAANA tukita tuchemanakia tuku ya Murungu aimbere